eindrucksvollen Sieg. Wann wusstest du, dass es Vorteile für Ende gibt? Dejan, seveda iskrene čestitke za tvojo zmago. Kdaj si videl, da stvar gre proti koncu? Ja, jaz moram reči, da na samem začetku borbe pravzaprav nisem pričakoval, da bo začel Pavel z tako velikim pritiskom, konec koncev. Tako na začetku sem videl, da potem res misli resno in to seveda, da je takoj začel zelo trdo napadati. In da me presenečil tudi z svojo agresivnostjo in pomočjo udarca, kar pravzaprav glede na statistiko nisem pričakoval. Ampak vendarle nekako v tisti drugi rundi, tiste dva udarca, ki sta se zgodila, sta bila čisto spontana, to je prav tisto, kar veliko glede vedemo, da pride samo po sebi. Nekako sem že razmišljal v tisti drugi rundi, da je pa pravzaprav konec, ampak na koncu koncev potem nisem več mogel priti do tistega udarca, nisem ga našel na tisti distanci, ki je bila potrebna za konec in vedno znova se je Pavel pobiral iz te krize, za kar bom rekel, da mu prav pošteno izjemno čestitam, kajti boril se je, dal je od sebe najverjetneje še veliko več, kot je lahko dal. Občutil sem na svojih rokah, da udarcev nisem nekako, bom rekel, šparal. Nekako sem hotel tudi vsaki udarec nekako zadeti na maksimalno in to je tudi potrebovalo k temu, da pač ni bilo toliko serijskih udarcev, ampak da so bili posamezni veliko močnejši. Hattest du vielleicht Bedenken, weil das nicht so schnell geklappt hat nach der zweiten Runde, weil du hast sehr viel Energie dann reingesteckt, dass du nicht vielleicht die Puste verlierst? Ali si mogoče potem mislil, da... Ja, pa novinari, ne? Aha, Ali si mislil mogoče potem v tisti drugi rundi, da ne boš uspel, da ti nekako, da bi ti kje zmanjkalo, ali si pač šel na polno naprej? Ne, pravzaprav sem vedel, da rabim samo še nekaj časa. Nisem hotel biti nekako obremenjen za tem časom, kdaj bo se to zgodilo, pa vendarle izbral sem mogoče malo drugačno strategijo borbe, se pravi, bil sem bolj zaprt, poskušal sem jasno napadati tisto, kar sem pričakoval, da bo Pavel naredil, se pravi, s kontra napada, kar mi je potem na koncu tudi najboljše uspevalo, kajti pri napadu je bil nekako pripračen njegovih dodacij zelo odprt in to mi je pač omogočalo, da sem lahko končal, oziroma da je veliko teh trdih, malo počasnejših, pa vendarle močnejših udarcev prišlo na točko in na cilj. Welche Worte findet der Trainer für den Kampf? Kakšne besede torej lahko pove trener na ta boj? Schnelles Ende ist manchmal gutes Ende. Torej, hiter konec je vedno dober konec. Ich war erstaunt, dass Paul die zweite Runde überstanden hat. Torej, bil sem malce presenečen, da je Pavel drugo rundo sploh ostal. Eigentlich habe ich erwartet, dass Jan in dieser Runde den Kampf beendet. Torej, skoraj sem mislil, da bo v drugi rundi že končal, Dejan. Ja, und dann hat er noch mal zwei ruhige Runden gemacht und dann hat er den Kampf beendet. Und ich glaube, den Kampf abzubrechen war richtig. Torej, po dveh rundah, ki jih je naredil potem malce počasneje, je potem končal seveda boj. Mislim, da je bilo pravilno, da je bilo končano. Also er war auch durch die Verletzung ein geschlagener Mann und in der nächsten Minute wäre es vielleicht noch viel schlimmer gewesen. Und ich denke, also für die Gesundheit des Sportlers war es völlig richtig, diesen Kampf abzunehmen. Torej, zaradi udarcev, ki jih je seveda mu Dejan prizadejal, je bil res že zelo ubogi in bilo je pomembno, da je bil potem boj končan, ker za športnika je pomembno, da se boj konča nekje v nekih normalnih razmerah, ko ni seveda še toliko krat udarjen. Paul, hat dich der Weltmeister überrascht? Paul te torej nasprotnik presenetil? Yes, he did. He's striking with a lot of power, very, very strong. It's like a light heavyweight, and that was very surprising. I didn't expect that. Very, very strong. Also er war geschockt über den Power von Dejan, dass er vor allen Dingen
so hart geschlagen hat wie ein Halbschwergewicht. Torej, tako močno, seveda je bil šokiran nad udarci, ker ga je tako močno udarjal, kot da bi bil pač neki bokser, nekih srednje, težki bokser. Težke kategorije, pardon. Was war eigentlich der ursprüngliche Plan? Wie war deine Strategie zu boxen? What was your plan? Kaj je bil tvoj prvi plan? Kako je bila tvoja strategija nakazana za boksanje? Dijan on tape before. Yeah, my plan was to box a little bit more and use my feet. But after the second round, when I got caught, my legs just went. He caught me also in the back of the head with one of the shots in the second round, and that just knocked my equilibrium out. And I just couldn't move no more. My right leg started tingling. I just couldn't move very well, and just got flat-footed, got caught clean. Der Plan war es, mit boxerischen Mitteln auf schnellen Beinen ihm entgegenzukommen und ihn auszuboxen. Aber nach den 2 Niederschlägen in der zweiten Runde hatte ich eigentlich Pudding in den Knien. Torej, plan je bil seveda, da bi boksal hitreje, se pravi na nogah, ampak po tistih 2 udarcih v drugi rundi je potem dobil enostavno čist mehke noge, predvsem levo, in enostavno ni zmogel več. Noch eine Frage an seinen Trainer, wie er den Kampf gesehen hat aus der Ecke heraus. Vprašanje za trenerja, kako je on videl ta How boj? did you see the fight? Well, I seen, like Paul was saying, after he got hit in the back of the head, he just kind of like losing his balance, kind of. And that wasn't our game plan. Our game plan was to move and box, jab and move. Also, das hat er eben auch gesagt. Er ist einmal am Hinterkopf getroffen worden von Dejan und das hat ihn sehr irritiert. Er hat seine Balance verloren. Er sollte eigentlich mehr mit seinem Jab arbeiten und versuchen, Dejan auszuboxen, aber das ist missglückt. Torej, ko mu je Dejan prizadejal udarec v zadnji v glavo, je enostavno zgubil balanso in enostavno več bi mogel delati z jabom, ampak ker pač je bil tako iritiran, tega ni več zmogel in je izgubil vso kontrolo in balans. Und das war ein ganz großer WM-Kampf. Was kann man da eigentlich noch draufsetzen? Torej, to je bilo veliko svetovno prvenstvo, kaj lahko še temu dodamo? Ich denke, dass er noch immer noch eine Schippe drauflegen kann. Torej, jaz mislim, da Dejan še ima nekaj v rokavu. Aber ich möchte erstmal beiden danken für das tolle Gefecht. Seveda se moram najprej obema zahvaliti za to, ker so tako krasen boj. Und ich will mal kurz, ich habe natürlich jetzt hier wirklich ganz viele SMS bekommen. Torej, tukaj sem dobil veliko SMS-ov seveda za ta boj. Du kannst kontrollieren, mitkontrollieren. Also Dejan lahko kontrolira. der bestätigt das eigentlich auch, was Paul sagt. Glückwunsch, mit Jan hast du einen, wenn nicht den besten Boxer der Welt. Torej, čestitke, z Janom imaš torej enega najboljših bokserjev na svetu. Danke für diesen hammerharten Fight. Hvala za ta dober boj. Mit sehr hoher Schlagkraft geführten Kampf. Zelo, torej z veliko močjo voden boj. Und das sagt der Paul selber und ich habe mich irgendwie so ein bisschen erinnert an Südafrika. Torej, Paul je to tudi sam rekel, nekako sem se spomnil na Južno Afriko. Weil das war der Weltmeister, den wir in Südafrika geschlagen haben. Aber Tam smo tudi premagali seveda svetovnega prvaka. Aber durch die ersten harten Schläge an den Kopf Torej, ampak zaradi prvih močnih udarcev na glavo, po glavi, hat ihn den Zahn gezogen. seveda ga je potegnil v svoj kot. Anders kann man das nicht sagen. Drugače ne moramo reči. Riesenkompliment und gigantisch. Velik kompliment in torej gigantično. Marcel, Ja. Ich habe übersetzt. Du siehst ja Kämpfe weltweit. Vielleicht mal aus deiner Expertensicht auch eine Frage, wo siehst du Dejan? Torej, gospod vidi vse posod po svetu, razne boks boje. Kje vidi Dejana v teh merilih? I think Dejan is one of the best welterweight in the world. Torej, Dejan je v welterski kategoriji eden najboljših. We got a very strong weight class with Manny Pacquiao, with Floyd Mayweather Jr., with Andre Berto, but he's on the same level. Torej, imam v svoji kategoriji, v welterski kategoriji močne nasprotnike, vse tega jih je naštel, Mayfield Oh, I in forgot drugi. Shane wasn't. Ja, in še Shane. Torej, vse, ki jih je naštel, ampak mislim, da Dejan že parira z njimi.
Ich denke mal, Sie haben auch ein paar Fragen. Preden na postavljanje vprašanja, ne vam samo predstavim, če slučajno, koga ne poznate od tih, ki so na tiskovni konferenci. Tomas Višnevski, vodja današnje tiskovne konference, na njegovi levi strani, Ulf Steinfurt, in sicer menedžer ter promotor SAS Boxinga. Njegovi desni, najbolj ne poznate, Jean-Marcel Narc, eden izmed največjih strokovnjakov, ko govorimo o boksu, seveda v svetovnem merilu, in pa zastopnik večjih boksarskih zvez, ponovno naš IBF šampion Dejan Zavez, oba njegova trenerja, Dirk Džemski in pa Tomir Renilec, njegov definicijski trener, Tim Paula Delgado, ameriški izzivalec in njegova trenerja, Livramento Nathan in Jesse Becerra-Cota, ter še menedžer Paula Delgada, Greg Wagner. Aber für Sie vielleicht erstmal die Fragerunde. An den Weltmeister, an den Kontrahenten. Torej, vprašanja za Dejana, za svetovnega prvaka, za nasprotnika, za Pola. Yeah. Is Dejan the best boxer you have ever boxed with? Yeah, overall, yeah. Pound for pound, he's one of the biggest punches I've ever faced. You know, in an actual fight or sparring, he's strong. He's just amazingly strong. Pound for pound, probably the hardest puncher I've run across, and I think he's going to do a lot of great work at the welterweight division. I don't think too many guys are going to be able to stand and trade with him. He punches hard with both hands, and great defense as well. I think he's going to go far. Does a great job. He's a great champion. Deutsche jetzt. Also er ist ein großer Champion, Dejan. Er ist einer der besten Pound-für-Pound-Boxer in der Welt und er wird sehr, sehr weit kommen, wenn er auch gegen die ganz großen boxt, die in der Gewichtsklasse auch mit vorne sind. Torej, mislim, da je Dejan eden najmočnejših nasprotnikov, sploh, ki sem jih kdaj imel, oziroma na splošno, ima močne udarce. Mislim, da je v svoji kategoriji eden najmočnejših in to bo še seveda dokazal v nadaljnji karieri. Question for Paul. What do you think? Could he box with Mayweather? Dejan? Yes, of course. Definitely. Yes. He's one of the champions. He's right up there with them all. I think he definitely deserves a shot, and it would be exciting to see some of those belts get unified. And if anyone should do it, I think he should get the shot. Also er soll auf jeden Fall gegen Mayweather boxen, wenn er die Chance dazu bekommt. Und er hat auch eine gute Chance, Mayweather zu schlagen, denn er ist eben ein toller Weltmeister. Torej, on je krasen svetovni prvak in če bo jo dobil šanso in če bo boksal proti Mayfieldu, seveda ima šanse. Aber ich muss dazu sagen, was ich jetzt in letzter Zeit gehört habe, wird Mayweather wahrscheinlich nie wieder boxen. Und wie es aussieht, kommt er sogar ins Gefängnis. Torej, kar sem zadnje slišal, Mayweather verjetno ne bo več nikoli boksal, najverjetneje celo bo prišel v zapor. Er hat seine eigene Frau verprügelt und das ist in Amerika. Pretepal je svojo lastno ženo in to je v Ameriki. Seine Frau ist nicht Christina Hammer. Weil die hätte zurückgeschlagen. Corona bi udarila seveda nazaj. Vprašanje za Ulfa. Stanite, prosim. Vprašanje za Ulfa, če imate moč oziroma kaj misli, da je nekatera to Amerika? Diese Möglichkeiten, was von Schando, die er macht. Also wir haben natürlich logischerweise die Möglichkeiten und wir haben viele Sachen, die wir ausloten jetzt, viele Sachen, die wir abchecken. Torej, logično imamo to možnost, imamo veliko zdaj trenutno napeljanih stvari, ko preverjamo pač. Aber wir wollen heute erstmal natürlich den Sieg feiern. Ampak danes bi najprej radi proslavili to zmago. Und das ist die Story für die nächsten Wochen dann für eure Zeitung. In to so potem seveda upamo, da novice, ki bojo v naslednjih dnevih polnile vaše časopise. Aber ich muss sagen, es war kein PR-Joke, kein Gag. Ampak moram povedati, ni bila nobena PR šala ali kakršenkoli gag. Er hat sich die Green Card verdient und wir werden. Jaz mislim, da si je Green Card zaslužil. Und wir werden alles daran setzen, das auch umzusetzen. In bomo vse stavili na to, da bomo seveda to možnost izkoristili.
Und wenn meine Boxer, das können glaube ich alle Boxer bestätigen, alles was ich meinen Boxern bis jetzt versprochen habe, vse, kar sem svojim boksarjem, in to vam lahko tudi potrdijo sami, do sedaj obljubil, haben wir umgesetzt. smo tudi naredili. Dva vprašanja imam za oba bokserja. Me zanima, kaj menite, ali je sodnik pravočasno ali mogoče celo prehitro prekinil današnji dvoboj? To je eno vprašanje. Ampak bi prosil, če me lahko bokser odgovoril. Jaz samo nima prevajanja. Kar se mene tiče, jaz bom rekel tako, da v bistvu iz tega stališča, ker bom rekel mi, ne vem, krije oziroma razcifran obraz ne pomeni čisto ničesar, ne pomeni doben dokaz nad moči, nad vlade, definitivno pomeni ja, kajti v bistvu oba očesa je imel načeta in v bistvu sledi nadaljevanje, se pravi še bolj razcifrano. Za marsikoga bi bilo, oziroma verjetno bi bilo za veliko gledalcev, publike, wow, kakšen je bil on. Ampak po drugi strani bom rekel, da pa iz stališča zdravja, varnosti, seveda bokserja, popolnoma upravičen, kajti drugače bi bilo, če bi bila borba popolnoma enakovredna, če bi bil, ne vem, kot sem omenil, če bi bila popolnoma enakovredna, potem bi bilo nesmiselno prekinjeno. How do you see the decision of the referee that he ended? Do you think it was too early or it was too... No, at that point my eye, I couldn't see it. The color on this right eye was pretty bad. Blood started dripping in my eye. It was a bad location and I couldn't see. It was blurry and the bloodstream was pretty heavy flow. And I thought it was a good stoppage at that point. War ein sehr guter Abbruch vom Ringrichter. Durch das Blut, was ins Auge kam, konnte er nichts mehr sehen und das war, er beschwert sich über den Abbruch überhaupt nicht. Torej, on se sploh nikako se strinja z sodniki, ki so prekinili, ker mu je močno tekla kri in to je bila čisto pravilna odločitev sodnika, da je pač prekinil boj. Jaz imam eno vprašanje. Za Dejana, seveda. Dejan, te me nič ne skrbi, da bo zdaj protestirala Zveza potrošnikov, ker ljudje so plačali 12 rund, dobili so pa samo 5. Ne skrbi me. Veliko krat, oziroma vedno do zdaj, vedno delal vse runde in mislim, da že imam nekaj dobre, da bi šel, kdaj bi malo prej končal. Točke, predstavljaj se tukaj. Ich glaube, die restlichen 7 Runden haben die Leute gerne darauf verzichtet, weil in K.O. ist immer das Größte, was man erreichen kann. Torej, mislim, da so se gledalci zelo strinjali s tem K.O.-jem, ker to je največ, kar so lahko videli. So se veselili. Ne, no, mislim, da je Amerika. Posebno tja. Amerika. Ja, v bistvu zadeva, tako kot je rekel Ulf, se pravi, najprej proslavimo to borbo, oziroma malo razmislimo, seveda pa, kot je že sam rekel, da ponudbe so in slej ali prej v naslednjih dneh tudi to znamo. Obstaja pa možnost, da je tudi v Ljubljani še kakšen boj? Das ist alles möglich. Also wir wollen das ja nicht ausschließen, aber auf jeden Fall wollten wir den Schritt machen und ich glaube, wir haben uns damit heute nach vorne gearbeitet, um den Schritt zu wagen. Aber vielleicht ist es das letzte Mal Ljubljana gewesen, aber ich will das nicht ausschließen, weil alles ist möglich. Torej, ne bi rad izključil, da je Ljubljana bila zdaj tokrat zadnjič. Bila je seveda korak v nek drug cilj, se pravi, da gremo naprej, ampak ne izključujem nobene možnosti. Kako pomeniš, kaj opredeli časovnico do naslednjega dvoboja? Zeit, wann the next fight? Ungefähr? Das verraten wir dann auch in den nächsten Wochen. Tudi to boste v naslednjih tednih vedeli. Wir haben so viel zu schreiben von so einem schönen Boxabend. Wenn wir heute Sonneninformation, das ist Zukunftsmusik. Wir sollten erstmal heute nur über alles das, was jetzt gewesen ist. Und da gibt es so viel zu schreiben. Also, wir wollen Sie ja auf dem Laufenden halten. Seveda vas bomo obveščali, ampak najprej bi radi, da pišete o tem krasnem boks večeru danes in potem vam bomo sporočali seveda takoj vse naprej, kako bojo stvari tekle. Sie können einfach nur stolz sein, dass es mit so einer Veranstaltung, mit so einem Sportlern
Das war riesig. Torej, lahko ste samo in smo ponosni seveda s takimi športniki in tako prireditvijo, kot je bila to enostavno fest. Vielleicht noch, muss ich natürlich noch eins erwähnen, so eine Veranstaltung geht natürlich nicht ohne Sponsoren. Und wir haben ja hier mit einem Partner zusammengearbeitet. Und da möchte ich mich auch recht herzlich nochmal daran bedanken, dass das alles organisiert wurde, dass das alles so hergerichtet wurde. Es war großartig. Sind Sie da? Torej, seveda se zahvaljujemo tudi organizatorjem, imeli smo veliko sponzorjev in se zahvaljujemo, da so tudi lokalni organizatorji poskrbeli. Predvsem pa na Peter hier, also gigantische Show. Ja, ki je gigantski show prikazal danes. Das war ein ganz großes Kino. Mislim, da je to bil velik kino. Und könnt ihr sehr stolz sein und wie gesagt, also selten sowas erleben. Da je takšen tim profesionalcev redko kdaj doživeli. I have a question for Paul. After tonight's match, what you have seen, what do you reckon for the future? We know about Dan Zarek's future. What are your goals? I don't know. I'm going to take some time off and reflect back, and we'll decide in a couple months. You know, I just need a break. It's been a long run, and I'm not sure quite what's yet. You know, Here we go. Lights are back on. And we'll evaluate it. You know, I also run a boxing gym. I run a boxing gym in Atlanta, and I'm going to focus on that for a couple months. And I got a couple of young little fighters that we work with and that I help guide, and up and coming little prospects. So I'm just going to focus on that right now and evaluate and see what's next for me in terms of being a boxer. Vielleicht kann ich noch was dazu sagen. Achso, Entschuldigung. Also ich habe jetzt eine lange Vorbereitungsphase gehabt. Ich werde jetzt einige Monate pausieren. Und ich habe in Georgia, in Atlanta, habe ich ein Boxgym, wo ich einige junge Talente mittrainiere. Und dann werden wir sehen, wie meine Karriere möglicherweise weitergeht oder ob es überhaupt weitergeht. Torej, več mesecev sem se pripravljala na ta boj, zdaj bom vzel par mesecev pauze. V svojem domačem kraju, v Georgiji, pač imam boks gym, kjer treniram nekaj mladih talentov in mislim, da se bom posvetil najprej zdaj temu in potem naprej pogledal, kako bo z mojo kariero naprej. Und ich wollte eigentlich noch dazu sagen, Paul soll jetzt den Kopf nicht hängen lassen. Torej, rad bi rekel, da Paul ne povesi glave zdaj po tem boju. Weil er hat in einem Weltmeisterschaftskampf verloren. Zato, ker pač izgubil je svetovno prvenstvo. Und erfahrungsgemäß, wenn man einmal so gepusht wurde in einem Weltmeisterschaftskampf, kriegt man bestimmt das eine oder andere gute Angebot noch. Eine zweite Chance. Marcel kann das vielleicht bestätigen. Torej, v boks svetu je tako, da če si enkrat tako porinjen naprej nekje za takim svetovnim prvenstvom, dobiš še kakšno šanso zraven. Weil wenn du es schaffst, in einem Weltmeisterschaftskampf zu kommen, ker če pač nekje prideš do tega, da si na svetovnem prvenstvu, gehörst du natürlich zu den Guten der Welt. Spadaš spet med dobre na svetu, torej med najboljšimi. Und da gibt es vielleicht den einen oder anderen Weltmeister oder anderen Champion, der auch gerne Paul herausfordert, und er kriegt, denke ich, schon eine zweite Chance. Torej, mislim, da bo kakšen šampion še izzval seveda Paula in bo dobil kakšno dodatno šanso. Er soll den, wie gesagt, den Kopf nicht hängen lassen, und er ist ein großer Sportler, und natürlich freue ich mich, dass mein Mann gewonnen hat, aber vielen Dank an das ganze Team, dass ihr gekommen seid. Veselim se, da je seveda moj mož zmagal, ampak tudi Paul je velik športnik, hvala lepa timu, ki je pač uredil vse za njega, ki ga je podpiral in je bil tukaj z nami. Mir sollte die Pflichtverteidigung stattfinden. It's not on yet. Das ist für mich. Also Sie übersetzen? Ja. Im Juni sollte die Pflichtverteidigung sein. Torej, v juniju bi naj branil spet naslov. Also wir kennen jetzt noch keine genauen Termine, wir sind eng im Kontakt. Torej, seveda smo v kontaktih, nimamo še nobenih natančnih terminov. Da bis jetzt die Nummer 1 noch nicht ausgeboxt wurde. Zato, ker seveda še številka 1 trenutno ni bil izboksan. Richtig. Und da muss der Juni nicht zwingend notwendig sein. Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein Limit gibt, vielleicht von 1-2 Monaten später.
Torej, ni nujno, da bo junij, lahko da bo kakšen, se pravi, mesec ali dva kasneje. Also wie gesagt, erstmal muss diese Nummer 1 Position ausgeboxt werden und der Pflichtherausforderer gestellt werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so kurzfristig möglich ist. Ich habe jetzt auch keine Ansetzung aktuell. Also vielleicht ist es Juli, vielleicht ist es August, in diesem Zeitraum. Torej, lahko bi bil julij ali avgust, glede na to, da pač bo prvo mesto mora biti zasedeno, oziroma se pač mora nekdo še pokazati, kdo bo na tem prvem mestu in da bo potem pač možen izzivalec. Wir können das vielleicht auch vergleichen mit unserem anderen Champion im Supermittelgewicht, mit dem Robert Stieglitz. Der hätte jetzt auch verteidigen müssen, Pflicht im Anfang des Jahres, und da gab es auch keine Endausscheidung, und das sollte der Duell werden, und der ist gesundheitlich gar nicht in der Lage zu boxen, und deswegen ist uns eine freiwillige Titelverteidigung auch gestattet worden. Und das Ding ist auch nach hinten geschoben worden. Torej, če primerjamo to z primerom Roberta Štiglica, ker tam še tudi niso stvari čisto jasne, oziroma ni bil možen boj za višja mesta, tudi še pač ni določeno, kdaj se bo Denis Štiglic bojeval, oziroma kdaj bo dobil izzivalca. Wir werden auf jeden Fall nicht so lange warten, auf die Pflichtherausforderer zu warten. Torej, ne bomo pa tako dolgo čakali, da bi pač dobili tistega, ki ga pač mora izzvati. Za Dejana, sprva čestitke Dejan. Zanima me, kako komentiraš izjave ameriškega tima, da si Pola udaril v zatilje, pa ga s tem zmedel in si tukaj priboksal neko prednost z nedovoljenim udarcem. Ja, jaz bom rekel tako, da v bistvu sigurno ga nisem udaril sam namerno. Njegovo zvijanje je doprineslo do tega, oziroma spuščanje glave. Odločil sem se za udarec. Tisti trenutek je udarec končal, mogoče tudi v njegovem zatilju, kajti kar nekajkrat sem videl, da se tudi trener razburja, ampak konec koncev pri boksu gre za udarjanje, zdaj pa potem bi pa moral pač z glavo ustrati malo više, pa najverjetneje se to ne bi zgodilo. Še nekaj pred borbo si govoril, da ga boš poskušal razbiti. To ti je uspelo. Kaj ti je to zdaj pomeni za naprej? Da si dobil eno večjo samozavest, da si zdaj razbil nekoga in greš lahko zdaj na nekoga od teh največjih? To, da bom ga poskušal razbiti, ziher nisem na moje besede, sem pa rekel, da bom naredil vse v tej smeri, da bom zmagal predčasna ali Potočka. Vsekakor bi bila za mene zmaga Potočka prav enako vredna kot predčasna. Bom rekel, seveda, vsaka zmaga prinaša določeno samozavest, določen napredek. Sam osebno pa to vzamem predvsem kot, se pravi, to zeleno karto oziroma možnost za izhodišče za napredek. Pa boš razočaran, če naslednja borba ne bo v Ameriki? Niti slučajno. Se pravi, naslednja borba bo proti prvemu izzivalcu ali ni nujno? Ne bo, ker še ga ni izzivalcev. No, če bi v tem času... Ne, das haben wir eben schon erklärt, das muss nicht zwingend sein. To si je še prej razložil, da ni to nujno pogoj. Še kakšno vprašanje? Ja, wenn keine Fragen sind, dann danken wir Ihnen für Ihre Anwesenheit. Ich denke mal, Sie können noch Interviews und Fotos mit den Sportlern machen.